87.6 Ghetto FM. Tio kodia keraito murungi enembiego weketha. When you listen to a radio, there are a lot of complaints these days. Complaints chiae. Complaints ira nene nisha barabara. Everybody barabara riduki. Everywhere in Meru County. Dewa igwe tanto basentiment iba kwirere abago complainera mono. Ere kuma gito na kwena makaongo. Jere umweshimiwa rekino tamagoto ya muthetu kiponda gya kware. Mwede ni udabokori abwayo. Tore oria na ndere ibarabara ambie tothithiritwe kana imero ko making grit tote komenya gechongo. Kethero ibogo kemenya murie ni kinya nakyo. Njera it is very far, it is making people to think very indifferent. Kedaito de berate na de bereta fadhali relax ni watu ringira ituma tena mbule ikiura uti barabara tukadidi bere bakathithia ate kabogetera mwankare mbule kavira na kwale kairi iro tukaja kulidia barabara antu basentiment kethora bole na kenge gya komuria murie ni kabogetete ngavana kumama au kana kinyawo gatukiwe ngavana gututhithia itwabo guturigaria Ghetto FM. aya MCA wa Marimanti nagwe nembiera kurigaria mwabo GK enjanjera kwa mtu nare miruwera chiake rirare MCA theinonti bampekanya Marimanti woni tutibaire mwabo Susan aliuga goko enjanjera kwawe Madam Susan ndendo kumenyithia Marimanti wondi tiaku na barabara ya ngonya tiaku ne atagwo kwijana karagita kwenjanjera na no thuri thaiji kirasima muntu athurwe kenda aomba gutethia antu barabange Susan gwago kwenda kurigiria mwabo athiuruka na karagiteu kwa mtu anakanya kwa kwangana kila kitachurete nakyo ntimurigeria wanti kora kinya yebetindaine nakyo mwabo chokia keu Susan ikawantani dire kenda gwana nkothongora tirata tamwele kanambia no kogomoketi otambakia mongoro mwirere nembio kwenda kwira ngomba kombera nata twarutha kenda gwana utheri bwakwa nkeminchora tamwele mwire na gichunku de mearieu yawe kali nyari yaku yonthe ya full of inflammatory and what I call pejoratives pejoratives Ghetto FM. aya antu bamadhare ntere cia thuria muthara imbiere ndeu twithirite kwena walifu banchobi mukoro kwa bibia rere ni nchobi thaito thikete arume kwa ba 20 awa muchiere ono ntwade moya thithagia ata akoro bakanga bayokeria arume beto Ndio ni mtu mwana kesana kwa zante na ntomurume kotoko bwera bau bangi baijura mtu igagwade na mukuru bato totiche kinyate amanto yo buru kwa na nywele nchobi alinchoka na buru nyaka ruanga bwana bari yate omba komenya awe thairo akariata kwa mwana ate nyironye iganyoro achangere ari ara nchobi Ghetto FM. aya anene bakupete tharakanithi na abwe nembie kubweketha nitukuigwa turi aveterie muno muntu bura Minister of Education arasengire County Director wa Wasingisu turia gitonga mbaka ina gitonga umite kukugwetu chuka mago ara murumire akwithira cukuru ina ruko County Director matithambagia cukuru ona arimo matithambagia cukuru mara mathambagia cukuru ni subordinate staff na ndiburenda ata nitukulomba Minister onu arunga mwira nundu tukumwacenganite ona ria kwaria na press aragwa gicenganaga Professor Mago akuri na thina what is the problem gankurikanie ukwona ruko rambaniririe na gitonga mbakojo Sir, I send out a report. This is what needs to be done. This is being addressed. agukwira ari na ripoti wa muchokerio ojo You are talking about the report. I'm talking about what is here on the ground. Sir, you have noted. You happen. Unaenda enda. Wewe ni mjinga kabisa. na ndi urienda nkwira uria wiragwa na lugha iriku in simple English urirwo ri proud Yes, I am a professor. If I'm not proud of myself, who is going to be proud for me? anene bakupete tharakanithi buriuga bwa migambo eu ata migambo ino gutumira te migambo ya muntu ina kithomo I think he is learned and not educated bwa nene bakupete kungi Kenya ne ata bokuga Tunauliza professor aombe msamaha. na buri ono tongeria bwa bukari ata Professor Makoa has approached that level
of leadership menopause. Antu bakwaba magwa Nyanza buliona ina thinedi. We have a qualified Kenyan urologist and he's inspecting school compounds. The same cabinet where a medical professor is running schools has a PR expert running health. Mutaikago menye igwe wate mwau. Really? Na riu Professor Mumiru rio kwenda kanya nambirie na gutwira rietwa. Mbitagwa Professor Njoka, Vice Chancellor wa Chuka University. Ne ate okwenda. Buga Muchwairi augire ndwele augaga ndwele. Twire baigwa ugategwa professor wetu. Ndwele iliyopita sio ndwele. Ganga injayo. Ndwele riku. Ndwele iliyopita sio ndwele. Ukuthukia. Geto FM. Aya, mauka maore buretete mantu jamu embe omwiro bukiendaga atia. Tatukwenda kuwa ituthuri no ndoba historical injustice kana marginalization na teka tuwe minority. Antu bakurukite nusu milioni batebwa minority. Bagwerio kwira gitikia Minister Munya ake umire thirikari-ini yoru thai ni mucemanio ni olare. Odenda kwira antu igembe ni mbia atumire Uhuru amunenkera giti kiu. Ari kuona ura boyorere lare na bokiwa nasa hivi faranga ya kompyuta inaoke umire. Munya kambere antu igembe na are makosa jare au. Makosa ibabu po ibu apo kadungu dawe takwinirwa marire yakabotijo marire ndatea. Mucokerie riu na marire u auga bwagite kiu ukaririte. Achinchiri ejie ui temwankulo reke kuona chabarimbo karira. Aya, mwire oreja kuuga riu. Ende barimbo okure mutemethie mbi kuno ureke kuona chabarimbo ko aitatea ukarira ontu ina barimbo ku. Mwire ja uga nande na gichunku. Put some effort to make your barimbo look attractive. Wachana na hii barimbo ya nani? Ya Munya. Na Munya rira wetere nasa no ethirwo mo principal bayo. Sindio? Twenda kumenya kethirwo principal ugetere retire kana ikiutheithite. Arekenia bwe. Geto FM.